Okurejera hari umukuru w'ishomero Paulina Musigire ishomero rya Kasure ry'Inabeji 1017 konkata beje rushanjo 50 nabo barukwija ishomero birevi eri shomero abana bije enrollment barabana kuni ijana na batanu konka bwe borate jamu karushanjo kaga rushanjo 5 rushanjo 2 nkabo kandi bacumu no kuba abana kabishatu binani barukwija abebembezi na nabiby'ubwegese nibagira ngo abana binji babasa kuferwa ku rugo mu vina evarumu okuzo mu bindi ngo habwo kugira ngo ejenetamu yo kwendera umwaka kandi mwana yamisinge gitamu nabafenge cyane kuba takuza kuzomukira sendije batukumanya bakashwa asingine ngatasinge abana basindike bije angwati inkirizo na bana enrollment ya chendera kache mu bana gwa chendera mu kache mukaserera kano twasangibwa emabegawo nga twafuna abalwadde b'Ebola basatu naye kati weekend ewedde twazeemu ne tufuna omwana omu n'afuuka owookuna. Abazire bashabirwe kohereza bejo bona bagaruca ishomero ngo habwo kuba ebyo kwirinda kutangira kujanjara kwa Ebola ahishomero bitirwemo amani. Etumbere ni saba abazire mugara bana musomero asore kumalira tamu yabo bagenda mu class yendi Ebola yo tereka covid mugundora agenda mu class mukize mungano ruoyo gikwatu Ebola nkirugira nkuko oyerinzire uko yerinda te kwatu omwana ugu yabo umuntu wakana kwatu ndwara ya Ebola muri Chegegwa kandi abashaho nabagira ngo ariyo nabaje amakuru agagasha kwa Philip Murangira.